打网，还在控制，下一拍，放中路，调整过来杀斜线，再调整一拍，封网拿下。Hasil pertandingan babak final Denmark Open 2022 Super 750 sektor ganda putri. Chen Qingchen Jia Yipang Cina menang straight game versus Baek Hana Lee So-hee Korea. Skor akhir 21-12, 21-15, durasi pertandingan 40 menit. Dengan kemenangan ini dipastikan pasangan Chen Qingchen Jia Yipang tampil sebagai juara turnamen Denmark Open 2022. Sementara pasangan Baek Hana Lee So-hee harus puas sebagai runner-up.